Kunzima ngoba ngiyazi ukuthi mina ngawuvusa lo muzi kagogo. Bazobuya omalume la ekhaya bezosikhumbuza ukuthi thina simntwanjani. Kufanele sibuyele emakhaya kithi lapho esizalwa khona. Lapha kukini ngoba kuma wakho uzalwa la ekhaya kodwa uyazazi ukuthi wena uzalwa. Kunzima nisibona shintsha imonto nje oMercedes oBM. Asizenzi into ngasivusi nje kasithandi ngoba siyazi zazivusa mhla sayivusa lezi zinto ngasiyokhishwa lapha ekhaya. Ngikhuluma lezi ndaba nje ngoba ugogo kade efikile mina engibuza ukuthi mntanami kodwa sengubusisiwe umuzi wami washiya kanjena kwalala kwenze njani. Kodwa inkulumo kalezi ezikhulunywe la ekhaya zishiwe kanjalo. Mina ngithandi kwenze kanjena. Labo buhlungu obuqubuka kimi ngaphakathi. Ngibuzwa mihla nabalanga ngoba kangithanda abantu mabengikhomba ngemini ekuthiwa umbone hamba ngoBM kanjena ekhaya kubo ulale endlini zodaka ekhaya kubo izindlu ngezothayela. Kangithandi mina inkulumo ezihlandela ngemumva kanizazi kodwa inini enisikhomba phambili. Kwaze kwanzima ukuphila namhlanje ngoba siphikele namhlanje ngoba ungibona ngicule kangaka otshwaleni yizo lezi zinto ezingidla mihla namalanga.